muhungu nambara abantu bambere bimbwa uyu muhungu nawe adakukambira nimbwa mugabo ukore mbwira byagenze gute sha uyu mutipe ntawe bwana yabonye ngiye gusoma umudemu ndamusoma nawe atavuga ati reka nze rero nanjye ndakwemeza yabonye muhungu abona yiyemera ngo n'umuntu yemwe nimbwa mbwira byagenze gute mugabo akimara kugenda ngagiye kumusoma yaramugaye oya nuko nari nabiteguye washaka gusoma umukobwa mutazinanya cyangwa wewe mbona ko mwagira ngo turabasoma umukobwa usoma kuri mutazinanya muye ngaho uramusoma wowe nani bona ujya mudemu yoroshe kujya umudemu yoroshe jebwe bibaye n'ubwa mbere duvuye none umbwira ubu wa mushora gusoma je vraiment nuko nari nabiteguye doye sawa urana uriya mudemu sawa gende mu musome tumusome turabubikura dukore ni udutangura ni wacu oya igazina gimbwa nagikure n'umunsi bikura ku izina gimbwa nandi tubona oya no umviriza imisi yose generaza kugwana abasirikare bose bahetse Emmanuel, you telling me the truth? oya umviriza wewe ntibari kuriyemera wowe wetangura sivyo cyangwa no oya wewe ni utangura oya kugira natoya bibona dukore naje ndagushigikiye Rusyo nakareni watangura ngaho iyo nkuru yo twemeze sawa nande nakwirikiye mugo gusa mungu nimbwa genda makuru y'imisi ni Rusyo none we ntunzi newe nturi Aline we ntiwize kuri ise Ibuye sha gusa murasa abantu barasa kwe NTOSORA ikintu kinjiye mu maso nuko atatumbona rabuwe ngira kirabaye urakoze ngira kiraza kuba kirabaye Sister ndagusaba akantu gatoya sister ndagusaba intosore ngo byanze ndagusaba intosore si batakumbona natubona mera nkonko Expose us. Oh,